Kevin Carter je rođen 1960. godine u Johannesburgu, u Južnoj Africi, zemlji duboko podeljenoj rasističkim režimom apartheida. Odrastao je u beloj porodici, ali se od malih nogu suočavao sa surovim kontrastima nepravde oko sebe. Dok je gledao kako policija hapsi crnce zbog ilegalnog boravka u belim četvrtima, počeo je da preispituje moralne vrednosti svog okruženja. Kasnije je priznao da nije mogao da shvati kako su njegovi roditelji, jako katolici s liberalnim stavovima, ostajali ravnodušni prema brutalnostima apartheida. Nakon završene srednje škole prijavio se u vojsku. Tokom službe, 1980. godine, svedočio je incidentu u vojnoj menzi kada je grupa belih vojnika ponižavala crnog konobara. Carter je instinktivno stao u njegovu odbranu, što je dovelo do toga da ga njegovi saborci brutalno prebiju. Ovo iskustvo ostavilo je dubok trag na njega, dodatno pojačavajući osjećaj gađenja prema sistemu u kome je živeo. Nakon što je 1983. bio svedok bombaškog napada na crkvu, odlučio je da postane fotograf i novinar, sa ciljem da dokumentuje surovosti koje svet pokušava da ignoriše. Jedan od najupečatljivijih prizora koje je Carter beležio bio je takozvana ogrlica. Okrutna metoda ubijanja u kojoj se žrtvi oko vrata stavlja automobilska guma natopljena benzinom, a zatim pali. Ova praksa se koristila kao brutalna forma linča, često protiv onih koje je zajednica sumnjičila da sarađuju s režimom apartheida. Žrtve su umirale u strašnim mukama, dok su okupljeni posmatrači neretko skandirali i podržavali nasilje. Carter nije bio samo fotograf tih prizora, bio je i svedok dehumanizacije, suočen s pitanjem vlastite nemoći da spreči patnju koju je objektivom beležio. Ova iskustva su se duboko urezala u njegovu psihu, ostavljajući ga da se bori s osjećajem krivice i emocionalnim traumama koje su ga progonile. Do trenutka kada je 1993. godine otputovao u Sudan, Carter se već nosio sa teškim psihološkim teretom. Traume iz Južne Afrike, osjećaj krivice što je bio svedok, ali retko i spasilac, i duboka depresija počeli su da preuzimaju kontrolu nad njegovim životom. Nalazio se u Sudanu, zemlji razorene infrastrukture i slomljenog društva, koje je godinama razdirala glad izazvana građanskim ratom. Sukob između severa i juga paralisao je snabdevanje hranom, uništio puteve i prisilio stotine hiljada ljudi da napuste svoje domove. Posebno je stradalo područje poznato kao trougao gladi, zajednice Kongor, Ajod i Vat u Južnom Sudanu. Početkom 1993. godine to je bio jedan od najteže pogođenih regiona glađu na svetu. Ljudi su umirali svakog dana, a humanitarne organizacije pokušavale su da dostave pomoć u uslovima potpune političke blokade i razorene infrastrukture. Da bi privukle pažnju međunarodne zajednice, vlasti su pozvale fotoreportere i novinare da dokumentuju užas iz prve ruke. Do tada, ulazak stranim medijima bio je strogo zabranjen, ali u martu 1993. godine sudanska vlada popustila i počela da izdaje ograničene vize. Nakon što su dobili dozvolu za samo jedan dan boravka, Kevin Carter i njegove kolege iz grupe fotoreportera sleteli su u jedno sudansko selo. Dočekala ih je tišina, prekinuta samo šapatom vetra i prizorima potpune ljudske iscrpljenosti. Gladni seljani stajali su pored improvizovane piste, čekajući avione Crvenog krsta koji su donosili vreće brašna i konzerve. Majke su, u žurbi da uhvate red, ostavljale svoju decu na pesku, nadajući se da će izdržati još nekoliko sati. Carter i njegove kolege gledali su izgladnelu decu koja su jedva stajala i bolesne odrasle ljude. Nakon kratkog zadržavanja, ekipa je pokušala da dobije dozvolu za duži boravak u području pod kontrolom pobunjenika, ali vreme im je isticalo, avion je uskoro morao da poleti. Dok su njegove kolege tražile lokalnog komandanta i pregovarale, Carter je ostao sam, sa fotoaparatom u ruci, spreman da zabeleži ono što će postati jedna od najpoznatijih i najkontroverznijih fotografija u istoriji.
U jednom trenutku, Carter je ugledao prizor koji će mu zauvek obeležiti život i smrt. Na prašnjavom tlu, iscrpljena i izgladnela devojčica puzala je prema obližnjem centru za pomoć. Nekoliko metara iza nje, nepomično, sedeo je lešinar. Ptica strpljivo, gotovo mirno, čekala je svoj trenutak. Devojčica je bila na granici snage. Njene ruke i noge jedva su je nosile, a svaki pokret bio je borba. Carter je podigao fotoaparat i napravio nekoliko snimaka. Kasnije će priznati da je prizor posmatrao čak 20 minuta, čekajući da uhvati kadar koji će obići svet. Kada ga je konačno dobio, oterao je pticu, ali dete nije smeo da pipne. Tako su nalagala pravila humanitarnih radnika. Rizik od smrtonosnih bolesti bio je prevelik. Carter je samo mogao da posmatra kako devojčica, polako i tiho, nastavlja svoje puzanje u neizvesnost. Kasnije, još uvek uzbuđen i potresen, Carter je kolegi rekao: "Nećeš verovati šta sam upravo snimio. Prvo sam video dete kako puzi, a onda se pojavio lešinar. I samo sam nastavio da snimam. Snimio sam dosta materijala." Prizor ga je duboko pogodio. Pomenuo je svoju malu ćerku Megan, rekavši: "Vidim sve ovo i sve o čemu mogu da razmišljam je ona." Nekoliko minuta kasnije napustili su selo avionom. Fotografija lešinar i mala devojčica prvi put se pojavila u New York Timesu i ubrzo je postala jedna od najpotresnijih slika koje je svet ikada video. Ljudi su bili duboko dirnuti, ali i besni. Pitali su šta se dogodilo s detetom i zašto Carter nije nešto učinio. Sledeće godine, 1994. fotografija mu je donela Pulitzerovu nagradu, ali umesto osjećaja priznanja, Carter je osjetio teret osude. Umesto olakšanja, pojačan je osjećaj krivice. U mesecima koji su usledili, počeo je da tone sve dublje. Njegov kolega i prijatelj, Ken, poginuo je tokom izveštavanja. Carter se sve više osjećao izolovano, progonjen sećanjima na brutalne scene koje je zabeležio, na ljude koje nije mogao da spasi. Dana 27. jula 1994. godine, Kevin Carter je seo u svoj kamion parkiran pored reke u predgrađu Johannesburga. Povezao je crevo s izduvnom cevi u kabinu i upalio motor. Imao je samo 33 godine. U oproštajnoj poruci napisao je: Zaista mi je žao. Pol života nadvladava radost do te mere da radost više ne postoji. Depresivan, bez novca za kiriju, bez novca za izdržavanje deteta. Progone me živa sećanja na ubistva, leševe, bes i bol, na izgladnelu i ranjenu decu, na ludake spremne da pucaju, često policajce. Otišao sam da se pridružim Kenu, ako imam tu sreću.